khát cái dòng ý được buôn cái gì Commissioner Bat Secretary Ketnat Education Vijay Kumar Menteri ula pelong ia ke jingelang bat kinong elam ke SSA banyak peliu jengmut sani baha halor ke jing jong ki skul bat kinong hikai. Presiden ke MASSA uba Aristotle Rambai ula pentip baha ke jingelang lai peliu jengmut halor ke Tylli kimat bakongsan. Kata ban Aiti no Hapoh ke Jingpyniaid ke Sorkar ki lai hajar lai spak lai pu Tylli ke skul SSA ke jing teruan ke benta ban pensiu tulop ia kinong hikai SSA ke jing Aiti da ke jing tho na ka Skul management sya ke Sorkar bat ke jing tep kam biang ya kinong hikai ke bela syak penduk no ya ke skul. Ki wei pat kimat ya kren ki kentup halo ke Jingpyniaid ya Tylli ke skul ha ke juk ke jaka bat ke jing siu biang por ya ke tulop jong kinong hikai. Nak liang ketenat kala pentikna bakan yai beteng ban siu bet ya ketulop sya ke akaun jong kinong hikai klem kenu ke Jingpen kela. They have shared a presentation regarding the cabinet memorandum for taking over of those SSA schools who have already submitted their willingness to hand over the management from SSA to the government. So this cabinet memorandum they will send to the cabinet after the this assembly session. Ka All Meghalaya SSA School Teachers Association